I evo nas, nalazimo se na jednoj divljoj bari. Dragi drugari, veliki pozdrav za mog druga Cakija, brata iz Ciriha, koji će večeras meni da pokloni jednu mašinicu. Pa ćemo večeras vidjeti šta je to i o kojoj mašini se radi. Nažalost, danas je voda malo zamućena jer je padala ova kiša koja je prljava, ali je, evo ribe, vide se jedva, ali ih ima. Ovdje je puno ribe, znači ima šarana, linjaka, plotice. Štuke. I to krupne. Evo ga jedan primjerak šarana. I evo ih, ovdje je malo čistija voda, nekoliko krupnih linjaka ima. I nekoliko šarana koliko vidim, ali loše je osvjetljenje. Mesto je fantazija, znači